Baba mo kule 20 years versus 20 years partnership ili hata. Makivani. Ni kutegemea who is 20, who is 25. Either way saingi adwazuno within the same range ya miaka difference tinene. Kila important ni are you able to understand each other? Ni magweleano no more reason bamwe. Na bora ni mwetekelana ni mwenda niye. Dikuona bethi na munene. Sawa nene mwetikisa tunawekwa atoka na kukobikia bau onaenda bando tane wabyono ateveka ini makulela media manati alila tukethwa na moa garato oya ukite. Thank you sana kwa on the alert wa Athiani abamwe honorable Dennis Deni ono akwitu sio najua no muthei na baada kwa by the way get your wife sana zuto asoma na kama nozo masi mwendea kaza tuwemwe wa the Willy wa Isiolo. Thank you so much mose wa vile gedaka sana ite mitambo isawa ngalibosia Saudi B kina babaki Prince akina Karo Kibibi akina Vosti Steve wala on the teneno mini abamwe. Santeni sana nasema kule la media matana songi wa mwitu kilani kana withi nitwa makuni kila modenya oso ongi okite Madam Lydia ndeto sia mudia maybe kwa education la machidikise ba mitamboni ya Athiani ndeno sia kwa sia mudia ni be ni kutunga mubeano ndo akwithia naitu hala methi naitu kumela twambiye kubikabu na ni mubeano ndo kwikala naitu kipindini na ngwende no mwekwatisia utukumoseo na twende no boya ni akananga ino kututethia ni kana mesi yitu yende na kuungama na mwizo ibetila si ukia kumia ngombe wa mume na kuthambe mwana mume tafadhali na kwetia tafadhali oza ibina igie ibina na mweka mwetisia na mwethamba na mweme unondo izunonzie mwe okamisia wendo na kwa une mkwatisi utukumoseo ngaina mwathime na twende no boya ni asante. Basi tuna mbona ndoto sia musyi ndo songe mwana mobile tumenda katika inbox tunanongona oko bano aite misingi ya dhayo sawa byona imbakane sa ni shabiki mweo na akewetaka sekivitaki kimonenga shingo upande na dhoko mbali na kena yu nzenga aina shingo upande na ninuka mwisho wa mwi ndisibi na ni chao na niwoni dha ni vyovete mwa tungia yuna indewe tumini ya namboya na ndeto siama. Asante. Kinando na kuya mwedukisyo zukindu chambe. Nikana several factors itono contribute. Nditono muya exactly dina wake no. Ateo ni mwikalite ndinga mwedukisyo. Kamukule makuli. Lakini besi ndile itono tumakiuki changia. Number 1 noto nenzia oka ilobi. Maye yange wanamuka. Maikuna ni asimu matie ya maindu maiklos na matoko yange wameasi anungirisia ngombe mbemba si hata yu tuna bakitize nombalangi you see those kind of things lakini wale onena na mukange wasi akumwenda mebundia si onde kunena nika na with ya enuka mukanu ende na look forward kwikata como meet kuona na nake kila kingi ama ndio ndukuwini ngoya mukanu ndite mbio manda mukongi na ndopeki tuwetie ba kibini yango ya kabituki kindu chambe trace nundu moyangewa kindu chakele ayenuka kuya mukauka indo kake special kakola kau utono mutwa yakaendwa kewe muyogethia yukwanze kawo ogethia wo kusembeti ko yawe nokona secondly amane psycho ya muka nitwawetie bindela ngibatwa asiati akame psychos na kulingana na psychos yo behavior sio sena na sia pepi ndajela kubika okethia mundu muka especially binda ya around ovulation enda munduume piu okay pepi ndayinge bika mundu siake okethia ndakwenda sinde na yuno tona kwithia ndeno kwenuka yake kwenuka ibinda ukona muka uko muthuku lakini wenuka ibinda loko struggle na emotions kuma na psychos yake nikana etha mukondo ku enjoy umutaimia esa asi ovulation no munena nye ukethia mukatuma ndo ukethia no kutabia akakuya ile binda ningi hata nibikie na kuwe nibikie wizemba mituke tuketele with you ikati no itioka
Ko sindu isu itatu I think ni very important. Cha kana noto na kwithia mena mukabe sindu mai maneiwe na itai sakuma akamu ni maobe ya sindu muno kaindwo kaini ukethio ne likana sindu cia tene muno ni maobe ya ko unu cio bia asisanya na muka withie etha pe kindu kichau kita kithinya muka kita resolve withie ni ma resolve ni kana all those emotions sikata all those emotions sidele lakini the most important in all this ni kumando ndukwea na muka ngewa mpaka amane thina wiva ni kana no you like muy mai monene na ukabuka na mondozu kwanza ndana zaze ayikoni niba unabo saa ingi pia mama ndayo mbesa ethe ilobi akia mukoke ilobi nowe mutume afi ukona koke ilobi nowe ko mutembeze weekendi mapenzi meka akuemiwa na aume nundu na tongoi no mpaka wose atwa imwe utongosie na kundu kumweke sacrifice ta mutongoi withie bandu bano uno wiyo wichango no kakola stories za mundu muko lakini wilikana niwe mutongoi na babu nesuithi bala o mitongo esia kwa usi ndu imwe imane kana wekata nikana utwae ngona kundu kumu withea uyona ka usangi wana ka ko uyona kala no wana ka we mutumanu kana ko we kalelwa lakini mindo yaku objective yaku ni kwa kachao ni kwa kamusi waku ona ka mutumie mwambiye yela mya muka ibetika kalelea mume mandazi kalele chao biye wa kaisi kale paundi bo pali yake ko ibeti zina ngoma pia zikalela mume up to an extent nikana pia sianiwe ndito sia mudhani ndino the way to boy yapasi ndito sia kwa sia mudhiani peki ngwenda weta some time ago na nimbo sandatiko imwe kana ile ni kiwete na kiki konzani alamata nambo twana nundu pe mudhikesi omoko lidie akule yoloa kukoma na mundu matatwanite kana no matwane na harusi na chao na kindu kimwe kiutuma andwa ingi mamuika meka ati matomesia na makamana na matatwanite ni ngalama cia mutwano ngalama cia mutwano ni sisiye kwambatwa muno na ciambatwa no sindu nini kindu cha mbepe makanisa amwe demand ya kana mutwano wa kanisa waile kwetha wiliona nona kindu cha keli pia cia demand ya mutwano wa kuwaile kwilya wiliona nona amumenda kwimbwa kona ciana cio yeka ilalo sibomo ene mataikata mataika kindu cha keli ni kindu kila kiende around kethia mundu no anengwa ni wethia no akuswa nundu ebinda yilie na kwine ebinda ya kusembanya na marusi manene mambesa mbinge utwae ngali nene utiesi etwe nene wone kana ngali nene uyekeki nene kila ndo amoma tezi kana ndo ala me kukilyanga waisu amuna ala me ku keki amuna ala makombo za siangali amuna ala makombo za batesa asuti na objective yono those ndui kwa kindu kimwe kiututethia muno na tutethia andu mamuika ni uthecia ngalama ya mutwano especially ya harusi ni kana withi andu ni matwana o simple pate mundu maingi onoke ki harusi nene betata pai mundu usinda onoka twa record omunde oni bokelo mundu ngia katwa record yako kwa isu ni area imwe na kila kimata ni umwe kala ni after that kwa isu ni area imwe andu mamuika mendo bundewa na yuno ndo wa ukiachu mayambi ya mundu mako kando maitia ngai maitho kwana na wethia ni maase chao ola mwelekeo wi musio kwa ukindu jambe andu mamuika na alame utwana na siema na kanisa matono matethia na ati mitwano ikiwe ngalama nini with no mutu at any time nye ukanko kambia ndina mbesa noko ko obisine umabana nyochuma chathela ochuma chathela kwanza baby nda twabangite mitwano ya muthembosu kanisa nenethia wa chuma chathela tuka nona la mu pastor weta otako amubodhe ala mwena thina thinozu bandu baita otako atasi anganya na anganyo mundi nimekata nimeutwana no imeta bumbe mayeka vows my exchange mbete lazima mbete hizo ambeza mbingi onoke dhoto na mbeza mbete kwa uwela mbete ya munai ya mumasai no mbete
bora imwekia ni ambete na kila kimana ni mwaboyewa na ni maumaluka mwichao mwiasio na muthenosu andwala wothe wita alosini yaku meba una ndwe mauya azuni ma witness ninge andwala da kanisa ni tmawamba akwita meba umokie mana ndwe mauya pastor bau ashirika mebu wothe na ndwe likangalama ya mauya na chao kongalama niwe kana onetha tiyo o alusi siki was simple siko no simple ona muthenola wa uthea mwanda amuka yune wa mwitu kuya musi no register mutwano wene na AG ta chao ta garden wedding mwezo mutwao mali mwako atieni ni mbeza mweyo kamisi kana muthenola mutwa mali etha yobo muthenola muthenozu mutwa mali kana ntheo muyiki anombete we need yo kwikia chao ku register mutwano wene ta garden wedding na AG na mwiko nela notice siri awa na mwithio mkuya musi okwa mwitu mwinengane kila munengane asima mino mwathimia ni twa mwathimia mwitu nake pastor ayumela ukai bete muiboyewa muyiba mwithiani muni ni mwakona arusi ye laisi ni matwana na mutwana usu ukafanikiwa pyu nundu ni wapoje wakwa ngai lakini ingi nundu ni baukia ngalama meukira makambio twana makambia kwikiana mabu nini nienda ku advise adu muika akieki ai kwiki arusi nini ni patu ndega muke arusi ya ngalama nini na ni mufanikiwa pyu na ndeno wa maisha nimekutha mema sio na ngai no kwekanesa